is make perfect. Dunay virus nga gikan karon sa uban, dako kaayo og epekto sa kalibutan. Sigurado mayabo inyong negosyo, labi na karon mikatap pag-ayo. Dunay virus kinahanglan mag-amping tang tanan, wala pagyud na makit-an nga tambal. Sigurado kung ikaw taptan, ikaw gyud dauban, walay pamilya gayud nga muduol nimo. Kining virus ang tambal ani, social distansya lang, labi na gayud kung anaa ka sa kadaghanan. Mga bata, lola, lulo, ulitawo, walay gipili ani na virus kuno. Kining virus mawala rani kung magpatuo mo, busa ayaw kay kulo, tuon na ta sa gobyerno. Tuon na lang kita sa gobyerno, mag-face mask mo lakaw, mag-alcohol, o number 1, social distansya. Kining virus ang tambal ani, social distansya lang, labi na gayud kung anaa ka sa kadaghanan. Mga bata, lola, lulo, ug ulitawo, walay gipili ani na virus kuno. Kining virus mawala ranig magpatuo mo, busa ayaw gahikulo, tuon na ta sa gobyerno. Labong na apay alibyo, social distansya kamo. Thank you. Please subscribe, mag-follow my page at Bisaya Ko.